Eh, lama salo wa emusu ya taita. Ole tau nu o ubu fa bea zete ni sila. Tangilemu lo ufatu ia ufainga. Joy for ya ue malolo ilo aina. Le valele wa ole joy for I tutuila. Lo ulo to fia wa e leilo mai ita. Talo sanga tau nu manuia malo wao. Tano no fo fatashi e o oile fa babau. Aso uma olo uolanga fatashi ma oe. Tu mau pele loli oli ilo latoe. Ana oa ua e avea mama na mea. Fato faso fua i leu watafea. Lau masalo wa e musu ya taita. Le taunu o upu fapea se te di sila. Tailemu lo ufatu ia ufaia. Joy voia ue malolo ilo aina. Joy voia ue malolo ilo aina. Joy voia ue malolo ilo Wah, mai le tātou atunu. So le, ia malo, te loa, mo tau sa matamata le porkalame whapitoa na watu ana le lai le awauli. Ia leo tau te sira fia le so onga i le fia whire nei. Whao popolo la iai. Malavaenga wo manao, te manao e toi turi te tau. Langa e te tau on fuile nei on manino le lei. Te tau on manino le lei. Ile mata te yo e mo fa makala kulea. Ai wo manatu ile fia whire nei. Ele leon is so langa le sa fa tu de porkalame ile so ana le line o tas fumana dua. E ei malo vala o dia. E fia au mai le tatou porkalame le afia whire nei. Mai le Auckland Regional Health Service. E o mai le vaenga na ina ia whaamanino a tili le tūlanga leo wa iei tātou, especially the community in South Auckland. O le mea fwele sa o ta mawhai e whaamanatu watu ma sa malatu le porkala me le sfrudua i le awauri ana lila. Whawhitai e iei nisi o tau. Na ta lia le tua lalo maa watu ma whaangai ioi lo le mea e ta tau na whai. You know, I really like that, and I thank you for doing that. Ngai ki le mea lava sa o sa malatu i le awauri ana lila. Tango e whai mua mua mo oe, mo lou malu pui puia. Matangata o lo o iai le li o mua mua o lo soifua. Whatainga, po lau whanau, ma siau to lua. Tango lai whai mua mua mo e, because
If you can't look after yourself, you are no good to anybody else, including your children and your loved ones. Ole mena lena usamala tule oli. Fai mua in yao ngā malelei mo oi. Awa a fai mo oi e manu yei oi. Ona mawhai leo na e swani to the very next person that is so dear to your heart. That could be your family or your loved ones. So thankfully, you're to tele oto sa tali mai le por kalamene la, and that is the wonderful thing. Yang lava le melelei o lo tato I yafa tasi. Ye walanga le se me fai ko kasene malong sila le mea. You know, em fai umangi malonga mai umafso sangi mokako para tato le tutulunga tato te o e asamo malau mai le so sangi le fa ngai tato. Ele me fai ona nga mea ye mo tato so fa tele tali me tato. So ai o manatu ona leila sa utala no atu na wa. A le fefina nei wa fatasi mai le sunga ile li fo mai. Dr. Penuhuro Tapelu. Mana te mai tai tausi soifua. Registered Nurse of New Zealand. Te mai tai tausi soifua swafa ya masa tua o Mali. E au mai seisi vaenga na pa uya tia wana lela pe to e fa pula tiri se vaenga na ele I tele sa fa soana ene la ina ia manilo ile fa fonga mai ele tatu. Tunu a mai ala fa tanonga na. Ona so mai ne mar vaenga ta la vor tatu vor tamele fefine. Now, let's go to this interview. This interview was recorded earlier today because so this recording was done about 2-3 hours ago. Yeah, are you ready? Okay, let's go to that interview today. Mai mo mai tatu o te nu nei vai ngore tatu proclame ia wa maua le no e fata no e ni se sui mai le vai ngale Auckland Regional Public Health Service mo tatu I nei au kilani sunga le li fo mai Dr. Benuro Tapelu ia ma sunga le tomai tai te sui fua le fatua ia ma sa to Mali ia talo fa malo le sui fua le leon ka ko le mela o leo fa si ka ko le ile ma ka pu nei lo sunga le li fo mai a fai o lea sa alu te ngata foi nei pu alu le loku ai o lea nga ai umangi o le loku le nga aluai o le wasau le lisi fo le o fale wafia o la le me te unu fai le tangata lea ya faftai lau rematoi ya patalo fat foi pai man malo sa mo fa fo mai nei por kalame ia ai onon man tatu taimi ia la sentali popu facility ne tuina mai ia a fa pena e awai I se lotu po se fa potopotonga o yesta nasta peto atasi peto lua o confirm o mo ile fa mai ia ole mea mo la vai fai ole pui o oe malo aina ia fa pe fo ye o lo na o lo to ye fa ta si tono le por toma ia o tu langa la fai mo o le isolation o le mo fai o ma to fai mo no le ia e umana to tono por toma le o close contacts Yep. o se nisi o va lata Yeah. Fa pesi se tu la mo o le contact va lata ia o le me mo la vai fai o le fa esea fa no fo esea o le mo le fa aso ma fai ia testings o testings la e fai la fo le procedure le aso testing mo le immediate swab ia e fai o le immediate swab e fai le aso lerna na yele contact ma le o confirm positive ia malaso lona lima sauna ia malaso lona lima I to tonu o le nofo fa no nofo esea lea
a whaapea o le ainga a toa nei to tonu o le puputonga lea. A whaapea wa oisi ainga te tōrua ainga i le whale tasi a. A whaapea a ia whaafengo fia tatu tau whaapea o tangata to atasi lea mai le ainga lea na maua i le na ngai nai e puputonga lea. Una whaanofo e sela ia i to tonu a ona whale a. Ai ai whaia ia me tau na utangia. A whaapea whaataitainga a whaapea o le whale tōru potu moe e iei tangata to wha a e lua fo in whale le ta ua whata ele se tulo. Na whaila ia o se fuafuanga ngā le whaanofo e sea i to tonu lava o lona maota. E whai alon potu moe e nofo ai. E o whola i whale le ta ua ma le whata ele e tau fuia una whaonga ua isi tangata le ainga i lesi ai whaonga i le isi a. E o whola i tu matausi nā ia tu langa peo masa nea i le i pui ngā ia peo o le tatawhino a au i o le whaamai na o lunga o surfaces whunga le o mentau mawhai. O me fwoi na awai hape na whainga whaitau se tusi lunga o se lau ia a uma o na whaamamale reipe sanitize le ia. Okay. Doctor, can we just be realistic in Bela? The majority of our people, and now the tashit fale le ta o fale. Let's be realistic here. A o lea la wa sau nere mea e ko a lima ngongo for fale. To a lua le o maua. Now, how if fair on isolated tangata le ne? Let's start with one. Fair on isolated tangata ne tasi. Okay, and whainga alwai along a poku, but when it comes to using the bathroom or stuff like that, it touches the bathroom, that's the majority of our people. It touches the how can we do this? Ia whaftai nawa mo whafasili. Peo na e tuina mai le fasili lea a to alua tangata ua awhia i le COVID. Ai e isi tangata lea lato household, kwai ta ua le household. Yep. Ia o le to alua lea ua awhia. Ia na matou ngaluenga nai whai matou ofisa. Ia matou te vili atu matala noa ma whai loa atu i tangata ia to alua la to lea ua positive. Ia matou ngaluenga nai whai ia o le refer na ave Jake Park, while Jake Park le ave to atelo la toia were positive. Okay. I for pele vaenga le ta were close plus context in le fali. So afa I'm fa na isolate is la to ile potua ia tangata lava ia ma fa na fai but o le vaenga ia le were positive. E ave ese mai I le household le ave atu ia momoli atu Jake Park. Silafia. No. Wa afa pea na e silafia ua na ia se popotonga da isa ka positive. O le foi la sanga fai o fa no fo sea o le test malongo mai le office nei. Dr. Tepelu, le o le la como fai o kalongo kwai me ia tano mai tanga te tau. Okay, and I think that's what you want, right? On the mele okay. E ko lima pe ko fiku pe ko sfurma ko le sai e fa pongala tasi tangata na lo positive. But for me, how can I? I'm okay. Yeah. Sa ole ya. Ole vai rusi le pe ne si le fia. E tai pe da vole ona sa se le fulu. E mo wai oi ma ko e uma tangata mala to response I siama ese. Aha. E le lei lako e pui ngala tu tino po sela e mawhai ona whaatau te e tuai I ngase. E ia isi e vai pui ngala tu tino E la e vai pui ngala tu tino. E vale ona fia mai e loa unga e pio ta felisu o le fiva. A o ila tou e ma rosi la tu pui nga. Ia e tele lavo tangata e le asimi o whaelini au. So ele mo fai la tale fa pe a mea ko a mo mai mo wai pe ese uma la tangata ma le e fu o tu la o le pui na o la tu tino o le pui na o le ofa la tu tino I siama mo fa mai ese
Whamola masa se ofisile tula vai ile mele. Ke no le mele whaango share. It's not an easy experience. Let's be honest. Se kala ku mo le fai pui e iskan ka karangoia. Ole mele o whaango share whakal malo misi ko rua man whaangau. Misi man ngaluenga ua se kupe ko konge pile it can be stressful. Pio lesi le mea lea lenga kau makamumuri tatu tangata e o mai because immediately they think, oh my God, ola walu, a whawhera ngā ruenga to se to rua masa whanau, Masai, can you help? Ia whawhtailawa mo le whawsili pe ona ia ile mato so ta inga manai matato tangata o le ala ta ua lea e ta ua ile lato le mato so ta inga lea ma le community ina ia mato whaia mato suenga ia le ngata le nā o le avatu o le fisosoani wa e mato external stakeholders iai if avatu e mato referral mo mea mana o mia i tato ainga e whawhai mo fie ona lato isolate I may say separating like nofo e seo ainga ia o ngā lihi ma whanau ia ma you know tato communities o leila e mato processes o leila e mato pukalami e ma whai ona fisosoani ainga ia me se fo i le vale o lato ma lato whaiwhaingaluenga le vai lato ma you know mea so se mea hawa o te amana mea tau mawhitanga whaina whaunga mato referral services lea e provide ai uma mea nā mo tato ainga whaingo fia i mo lato that's why e se le tāua ia mato le lato so tainga ina ia mwhai fo i na lato a whapea wala awa tu mato e le whapea ta ua mato le public health ia ona mato atu le sue pe o overstay po you know me whapea nā wai te la monai e to te lo tangata po pole le vālea a mato e sue ni me whapea nā paua me mato o le avatu soswani a lato whawhaingo fia inga wenga mo lato ia mato foi Dr. Tapelu, can we talk about ile issue le Ecclesia Assemblies of God? I mean, ole mea la valea le tu watu le watau la ima wa ave la uto famo mua. Dr. Tapelu, why is it so important for all the members of this Ecclesia to be on the alert ile teimile nei ile meling ngaluenga oto? Why? Aisha. Taimon whaasili, e iei la tō whapitoa o mato vaenga i tūlanga ai, whaiona, ai o sa utan pupu atu tūlanga lea. O le tāua, o le maua o motanga, o le tapu e o mau, a tono le se tau ile ukura tapu, o le tāua, o le maua uma o le whainu mera o i la tōna awai. Ina ia whaingo fie, o na whaile mea ngara contact tracing, ia mato i loa ai, o le a leo ngā o whaafitau ni le iei, o afo ni mato fuafuanga mani bengale mako meto tia tu tonu e mawhai ona mato whaafeto ai whaafitau ni lea ma maua i fu i se mato mana ina ia toi sau se si mea whaapesta bio i uma ala ua laban mato mana malama i mea e au na whaia Masai, tele tracing app lenta no men sunga le li fo mai. Okay. Whaingo fiar ko purang kalvaunga la kua martelefon trik tik tik trik tik tik ahora to ina manolo mo tu el falfatau el ese cell phone ola pa fenginga fai ia pe ona o whai atu fo i le teimi mua o le ala lea e tau e ona mato maua se fiso ta inga malato ia o mai uma ia information pe ona tau e Dr. Pene ia mato i loa uma tangata ia, maua uma tangata ia sai i whalapo putonga lea, a mai lato suafa, ma lato isi information mana o mia la mato, ina ia mawhaiona mato maua uma ia, a me se tangata mato tua pe ona, tua tele le mwhaina access computers ma mea whapena, ai a maua mato so ta inga lunga telefoni, ia o le ala lea mawhaiona mato sosoani fo i tele fo i onisi mea lo mana o mia i lato. Mole ia, sa no, doctor? O le tāwana o le whesota inga lea mātou te whaia me se nā ia pe o le tāua e tino i mātua a wale.
le tauana o le whainga whaataltan noanga lea. E mawhai o na mātou mauang o na maua ise information. Wale I mea na whialo alua iai. Ia mano whaanga fo ina na iai le piriota lea na mai le piriota lea na iai so ta inga wā wala ta ma sesi e posti pa. Pero malo whaftai. Ole tracing app na kasi nga melo ke lo le tau whawhainga tae tatu o tanu ole tracing app because not everybody carries a cell phone. Na mai se lava yo tatu tina ma tatu tama. Now, masai for somebody like malay tele melena fam talaina. Langa yai yale masalo ka ko ole mewa masang yai, you know. E aku lo office se o ka fefe. Wai angir kamala la wangi se uruma I ke wa me mo fa pena, you know. Ona te ale wo. Wale ta tala mai le ava no e fa soa ina yo to o mai le so a wa ka fi ofi. Langa yai yale me vole le ka fa fefe. Ola se message mo la to ya. I whaftai lava mole. O le mātou message mo tātou tangata. Pe o lewa iai le mātou Team Pasifika. Lewa whaatu nei mātou ofisa nei. O le ala le whaatu o le team lea. Ina ia fisosoani ma whaingofi le fiso tainga ma tātou tangata. I o mātou information mea e to te tau mai a mātou. E le ma whaiona mātou spread atu pe whaalawa I tele I le lau tele o tangata mātou tele ofo I tau I mātou a inga ma le ai o mea lava I confidential ia mātou mātou ofisa I le ma whaiona tu ina atu tō suafa ma tō confidential information I so sesi lava whaunga lava tōnu mātou ofisa. Dr. Tapelu, e iei le me le kupu whapea whataitainga o a ua umatu ye lua. Lala mera o koe rufo koe whairi test. And yet, ele mamao e sele o fale mai le mele, iei le mele, le area lea, ala AOT, le alo a fia nei. Awa uman whai o tio, do I really need to koe whairi test? Malo, whaftai mo whafti. O le tui pui po le vaccine le whai le tui whaarua. O le tui lea e pui mai I a whianga o ngau o le whaamai. Okay. E pui mai I tūranga o ngau. Tu sai, a tu I se isi tu o tui e longo, o le vai ngā haule e ame lo tino ngā longo ai o vai ngon tino le ngā whamare pui ngon tino. E ta o tuai, ia ka ko sau niu, a sau le virus le kongu ia la ka ko whawhikoi, ai o le virus ai, e tu sala pe umau tui e lua. A o le virus e mawhai lava o na sau le virus e te lava I pe o le ala e ala vai te ring na fia. E mawhai lava o na sau le virus, e tu sa e mawhai o na e whea vea ia, ma tu whapisi atu, isi. E tui le whai, o le tui e pui mai oe, mai a whianga o o le ngasi. Le leona e whaapeisia tunu o te rei na mariri wa isi. Tu sala e pui mai o I tūranga ngonga ia. Le whaapeala e tau whia ile lakto le virus, no foi le ala ea, e mwhaiara na lakto no foi le ala ea, mai whea lea ima whaapisia tu isi. So o le tūranga la le, tu sa pe whai o tui e lua, a e lata I se mea na iei se o lua o mau e ngaskase. E ta taula mo whaisa o test. E tau mai iai, po o iai, pele ai, o na whaio fuafuanga a wale pui na oisi. O no le tato taimi, nes tuai malo, e iei se isi mea e te manatu e na tau o na longo I le tunu u tato porklamene, lo mai mo mai le tato porklamene, ina ia nofo sao niuni iei, pe ta pena iei. Ia, kia, amata mea, ia. Paungale mea e wha talasanga atu tato atunu, le mamalu tato atunu. A mei se foi mo mato ngā wenga le whai o le contact tracing. A wha pēr wala au atu sesi o mātou ofisa.
pe whaamuan mole lava pe mawhai lava o na talia mai tau telefoni. Ia mai se foi ia a watu fesiri a mātou ni le ofisa pe mawhai o na tali sa o mai mai information mo mātou. Ina ia mawhai o na mātou whaungaina fisosoani pui mai tato tangata i awane i spread te le atu whaamai lewa pe o na awhia i tato communities temi nei mana o mia lava fisosoani tato tangata. I mātou ngā wenga, mai le whaingo kia foi. Ai a tato ngā lulua i whaatasi ma tato whilango mai. Ia, o te longona mwhai o na wawe on tato ese mai lea lockdown, pe a whai tato te ngā lulua i whaatasi. Ia pe o se whiauna mo mātou ngā wenga le whai, ia ai tui nā tu foi le sunga. Ia o le mga mawalunga lava o le ma bato i tu alalo nei mtana wenga. O le tūlanga lea o le whanofu esea, pe awha pia e tūsa pe inyo māsau salonga a mea, o i e tangata lea e tā ua tene whanofu esea, siri a puipua na i roto whitia, o le whanofu esea, mau e whai test, pe ia o mea tā ua lea ai le wha pia fu e tasi se test, e lua test e whai ina ia mauti no ai, o puipui oe, a le tūranga maurunga, e le ngata i le puipui na o oe malu ainga, ai o le oe o lo i e o lo au tafa le environment atua, e mai se ole atu nuku atua, ma le si au tuarale o i ma le si poinde tu atu inu ma le atu, o le matou ngā luenga, e le ngata e whaina i tapu o i ia maua tangata ia fia, ai mātou te concern fo i le welfare o ainga o le tuua, ona o le whaano fo e sea, e tāua te rea mātou fo i le welfare o tangata umo le ainga. E le na o le ua maua le ngas e tāua ma le ainga atoa. Ia pe o sa'u. Whautuanga ngā ma se upo fo i tua atu i le atu nuwane ina ia lātou ina ia no fauta e foi ma lātou. Malo, whaaftai. And ole au atoa le whatanonga lea. E patino i o tātou tangata. Lena iei ma whasoasoani ana tā wale te mai ta i tau suifua. Whapena fo i ma le whaamala mana manga a le sunga i le li fo ma. O le mele na utar si le temi lena watoe le whatanonga lea. Mai mo mai le tātou watanu. O le tau whasi lou le whaingora ko mengi. But it's very important that you listen. Nana winga lau talari tui. O le ua umana tali atu e le li fo mai mal te mai te si mai pasi i si mata apu. A le ua koe visi mai le si la umal por kalame. O le information e na si atu te mai te fo mai male dokta lea. E mo mia e le matua sa ausi le leo le whaafonga. Malo lo le alu o urima le whaingo le text marko mengi. A e whaafonga le lei. Ina ia manino a maise lava i o tātou tangata i le tūlangi leo o kilani. Now, o le tau whai ungo o le whaatanonga lea. Le sa tā ua e le sunga le foma. E le ngata ina maua le fisosani mo le tangata o le a whanofo e sea. E maua fo le fisosani mo le a inga o le a arukakale o le MIQ. Ai ngofo le a inga i. Sano winga la, e le ngor kakale alu o le MIQ la fisosani. Maua fo le fisosani mo le a inga lea. Ai le mawhai ona e sira fia le fisosani o loo maua pe a whai e te le fesiri. Yo for kala kusi. Le se fai ko e kuku a makala. E ala makala mal fai ko wa kui kangaka fai ko. O winga la tani fatilam tanga. Tele fisosani e ta pena ele malo mo ta to pa fai wa ta to afia. Ai le sa wa fisosani kui mel fai ko.
E ala o ngai lola e sosong ino e tūlunga e savali mawhesiri. Le sile mea tā wale na mention il whatanonga lea. So se teibia te alu e se malo mau te teli whia. Whapi pii lau tali fonga. Ale wha me foma. E sawa le wala si sawa o soku I. You know? E whele lea I lunga le ere kama. Me le ka ue ngofo I le whale. Tulu mata isi whatanonga. Manis tulanga o mele ele o malamala mal tātua tino. Pea toi Moses atu avnoa tātua tano ai. Ile susunga ile ali fo mai. Taua tele le whatanonga lea. Okay, ole a file tātua maralonga mo singa se furima se kongi. Ole uka humari sunga le pari kele. Now, ola officially lena watu la o status. E ma fai e ta ngata Samoa. Ona toe ave ese pili e toru. Ke ro pili e ngake ke ro pili o kango koe. E ma fai e ta ngata Samoa. Ona ave ese pili e toru. A fai e ma fai. Ole ale au wala e whaatino ai. Lona lua. Na o te sa pali poni te sa malal me ta pule langa le langa pel te milen ta pule. Ta pu fato tonga. Langa le wala talata le masina fo e usuel fono le tunu. Ane fo ua lo luti matala noanga. Ma vevesi matala noanga ma fa li unga te ngatala vaia. Il faio le fato tonga malele ai. Ah. Ya malaka ko kikir. Alal mele fato no mai le fa vai. Ile tulanga na. Ah. Le wa manatua. Si ko mai kasi apali si ko fa mangingo le mele. Ya manino le ma fa fonga anga ale tatu tunu me va pena. Failal tatu malolonga le mo singa. Kodus fuse kongi. Tau ile le mare. Wa kulo fa pi mal micro sungal pari kere. Oso malo le. Fa wa utul vanga mulo tatu por kala me ina ne fiafi. We'll be right back. Don't go away. Toe whāauau le tātou iti live mo le mai mo mai le tātou aturu, le vaianga o te toe, ua toe maua le whero inga ma le sunga le pari tele le whaamala mala mai no le mataupu, sa o whaasoa tuai te tawana whaamanino le temene a tātou tele i o oile. So na i e whiwhi e whaelo atu leo whaatase ma le sunga le pari tele le tātou paklan. Talo whapali maro se whamanuia. Ya, se whamanuia e, lau tō whapalauli, a whelo atu po i le whaafonga tapa i mai alpa ia male so tātou o tunu. Pari se whea kuala ukala lea ka kirika ngō le mele. O vai o kuro wa ku mai lunga le maunga ngale lao. Kua pea, whai lor kalalanga ia hore leo. O koe ka woso mai lo o lofa ia. Pari. Ia o ngā sa whari pali. Kere i o lea o ngātui. Ia man kua hoi le kei minge ia
o mele ile no fol fale tu ia nga le fa ka fai fo ai ba ka fai fo ai o le kua koi lunga ai o me umanga le o fai terminate tu ia nga te le ila ia fai malo sa vali ma fai singa fa malo stino ai sa o ila la fa manatu le sa e sa no e nei tu ai sa uni lo e te nga I fa foto mo lo mota po lo lawa fai lo lau mask ia malu pui ia ele ngata o ia o tangata fu ia la auto velo ai te me e te savali ai e mana ia fai fa malo stilo mana ia okay tau pu fa man lo sunga pari o lea lava o te mana o tatou te alo ai pea I leo ngā samile o le mata o pulo le whātautonga. Now, e ui no o mau na tātala no ai. Au te mana o te sāmala pē le te mili nei la ia whaksalunga la ia ngina. O le whātautoina o leisi vaenga I le I whātautoina. Ai mana na o I le ao le malo e whātinoina le lātou whātautonga. Au le fo wa ngina I lunga whasalunga ma le whamtalanga ma le tari mai le fionga le funga whatalai. E ngā kere ropo whesa wēri mele o le whakau ko ongi whai pule e le ao le malo. Ai, sei mai sau whola sanga sa tau ne tā amata I le mta opu. O le whātau tonga e tu sai ma whainga ma sani ma le whasinunga o le whawai. O le whātautonga e whātino le ao mamalu o le malo. O le whongwhitalai. A o whaipule uma e whātauto e le whongwhitalai. Sa? o le tulanga tonu lava na tu yo lai tau to e tatu tula fono whawai. Man tua fo I o lo manino tono tula fono whawai. O le awhionga o le whongwhitalai. O le suyos fono mua lea na whiriwhilia mai le whainga pālota lea tunu. Pea wape ua mai eo na whiriwhilia e le vaenga whau whai o lo I ai le furisia o le mota. E a vei ma whongwhitalai. O le sui mua la le whātautō. I le palemene. Ma e whātautō la e le ao le malo. I lalo le tula fono whawai. La foi la manino tono tula fono whawai ma tula fono tū mau o le mota. O sui usu fono uma le to toe le I whātautō I na lona winga to a 5 O sui usu fono uma I e to toe le I whātautō I na lea sa whiriwhilia mai le whainga pālota. O sui usu fono uma na e whātautō ele fionga le whongwhitalai. Mai whātautō I lumo le fionga le whongwhitalai. La manino le tula fono whawai ma le tula fono tū mau tui. Ma ele ai foi la si tula fono. O tā ua ai le tūlanga le pe o na au mai ele HRPP. E o la tō e whātautō I lumo le ao le malo. E lo iei se tula fono o tautala le tūlanga lea. E na o le fionga le whongwhitalai la tautala le tula fono whawai ma le tula fono tū mau. E whaatauto ina isi suyu su fono uma le palemene. O le si mele ko whakoe pari. Po le si mele e whauinga le vaenga o se whaasarunga lo ia mai lea o le malo le fono le lato usu. Po le alava le tūlanga se malelenga mai lea o le malo, po le alava le tūlanga le usu i o le fono. E ese mai le tūlanga o le whātautonga. A whai voi la ni teitei wo la tau whātauto ele hao le malo a ele o tono le palemene. Ia e sori tūla fono voi la tūlanga na pe whapeni te wei se fuafuanga o lo fuafua I whapena. Ma e pea no whai atu tui. Ia e le o le hao le malo e whātauto ina suyus fono. O le tiute ma le matafa I o I patino na I lalo le tūla fono whawai ma tūla fono tū mau le mauta. E fito I tonu lava I la fionga le whongwhitalai. So ele ko ala se si vai panore. Ole me. Ta famun mol pali. Langa ia ni se le tinu na ama ia tia ule vai ngol fa vai onu su martasi. Fato a uma ona tasa malaina le fa ono fa fitu fa valu. Ai uma lo vai na tula. Ai sen mai lo ele tangata ia tia. Tui. Be e so ta ima ainga fa ono fa fitu fa valu. Ile ono tasi. Lengo kong lo sendo ke mela le ofsu se te fa mama le tati yang o le ono se furu martasi fua yo le mela terno mai er fa fitu mar fa valu
Tui o lo manino le mta upu ono tasi o le tulafono whamai. O lo a ngai le mta upu ono tasi i le tautonga o le loto whamaoni. O ai lai fito i tonu i le tautonga o le loto whamaoni. E fito i tonu i sui ia ua whiriwhiria mai i tū mālota i tasi. I le whainga pālota tele le atu nuu. Ia po whainga pālota laiti. Lea lai whaati noa le tautonga o le loto whamaoni. Le tautala i le ono tasi. A o loo manino to tonu o le mata upu ono tasi tui. E le mawhai ona e no foia, le no foa o le tū malo. Tu sa lava po o e lea sa whiriwhiria mai le whainga pālota. E le mawhai ona e sa whai le no foa o le tū malo to tonu o le pāle mene. A e lei whaati noa lau tautonga o le loto wha maoni. Na e manino tonu le ono tasi. E le mawhai fo ila ona whaatino o wai a te tau, ma ta ua oe o se sui o sufono le pale mene. Pe a whai e le i whaatino ina lau tautonga o le loto wha maoni. O le tautonga la le o le loto wha maoni. Lea sa tata le noa le teimu sola. Lea e whaatino i luma o le awhionga le whonga whitalai. O le vesota inga la o le mta upu ono tasi, ma le mta upu whawhitu, ma le mta upu whawalo le tula whono whawai. Man tua foi tui o le mata upu whawhito o le tula whono whamai. Lea e manino ai, pe a whai wo whisilingia, le ai a te tau se tangata, e a vea i masui su whono le pare mene. E ona avelo le mata upu na e tali ai le whamanino, ma tali mai ai whamsinonga mawalunga. A o le mata upu whavalu le a fwoi sa ta whamanino le mata upu whavalu. O le ava noa ai ono fwou su whono. Lea e mawhai o na whonga ina i e le whionga le whonga vitalai lea o le malo. O na whapena lola i o na whai ngā pālota. E toe whiriwhilia mai ai se sui mai lei tū malo. E whaatu muina lea wanoa lea o le sui o sufono le nai tū malo. Na e manino lalo na tāpu whamalu. O lona winga la tui. I le teimi nei le mtaupu le tūla i mai le whesilingia. O le tūlanga le iei sui o le chapipi le i whātautoina. Mana tua foi tui. O le tautala le ono tasi le tautonga o le loto wha maoni. E le mawhaila na ngai sui e whaatino le tautonga o le loto wha maoni lumo le whionga le whonga whetalai. Pe a whai e le i wha malia ina mata upu i e o le wha vai le wha fitu ma le wha valu. E i loa ai ma manino ai. Po ua tala whea ngai ma le tūla whono ma ua alanga te tau ai. O na avea sui o le chapipi na whiriwhiria mai le whainga pālota. E avea masui usu whono o le pale mene. Wai tau mau mai lātu i le whesota. Inga leo le whawhitu, ma le whawhalu, ma le ono tasi. Ai pēa na tā tala noa le tēmu solo, o le teimi nei. O lea e le o mautonu le tūlanga o sui o le chapipi na whiriwhiria mai le whainga pālota. Ona o lea ua maea le whase furu lima aso. Lea tau tala i eile tū la whono whawai lona mtau pu lima lua. E ta tau wai o na wha tau tō ina. Sui whiriwhiria mai le whainga pālota. I to tonu le whas furu lima aso. Mai le aso mai a eile whainga pālota. Ia, a tato e ola tu i le wha tau tonga foi lea le vaenga wha whai le wha tua le atua sa mo tasi lea sa wha tino i lalo le whare ie. I le aso muli muli. E a toa i aile whasuru lima aso talua na maea le whainga pālota. A tātou e tō manatu le aso natu, mantua foi. Lea sa tō laulau uma e le tō wha vea tau ia lea whātasi pule iata. Suafa o i la tō ia li chapipi, e tau mantua le aso le tui. Lea sa tō laulau uma lava e tō wha vea tau ia, suafa o i la tō ia le ia lea sa whitwhilia mai la tū malo, le i le vaenga whai le chapipi. Ai pe tai ele a wai la tau o lona winga o le na ua manino mai ai na te pe o le upu le masanita ta ua mumusu e a wai i le whātautonga lea sa polo ina e le whamsinonga mawalunga o te tau wana whātino ai pe tai ele i usta ia e la tau ma ele i o atu foi la ele aso lea e te tau wana whātino ele la tau whātautonga o lona winga la a ta o le mta upu whāvalu tui. Mana tua foi o le tau tala le mta upu whāwalu. I mafua anga e ono awa noa ai se no fo se sui su fono.
Le fa manino le alo o le foi upulua. O le mata upu fa ono. O ala na mafuanga tui. O le mafuanga mua o le maliu. O le mafuanga lona lua. Ua fa mawai se su Yusufono. O le mafuanga lona tolu. Ua le to e ta ua le nasu Yusufono. O se tangata nu ua Samoa. Ma le mafuanga lona fa. Ua fa le au ngā ina. Le no fo le su Yusufono. A tato e ola le mta upu fa lima tui. O lea le ifa tau to ina ila to ia. Ma e manino ina. Ua fa le au ngā ina o la tau no foa. Now, pari. O ai e tiklea ina le whaalea o ngā ina lea. Tik lea le fionga le fong vetalai. Yep. Mantua fo i o le mtafa i patino a lea e fito i tonu le fionga le fong vetalai. Lea e tau tala i ai le mta upu fa valu. Lea e fa pe mai mta upu fa valu. E longo e le fionga le fong vetalai. Le fionga le ao le malo. I tūlanga i no foa ia wawa noa. E mo o mia le toe fa atumu. E ala i se whainga palota. O le tūlanga nā le tau tala i ai le fa valu. A le ala ua tafa maninoa. Po a mafuanga e mafua i o nā wanoa. Se no foa o se su Yusufono. Le ala iai mafuanga i e wha no tō lau atua. Ma e mawhaila na wha o ngā le mafuanga muli. Le wa pe mai, ua wha lea o ngā ina no foa Yusufono. Ele no foa o le su Yusufono. Ia tā ola. Le le i wha tau tō ina. O lona winga. Ua te tau ana wha lea o ngā ina. Pe a fua i le wawa ai atu. Ia mal tūlanga le whata o tonga mal tūlafono whawai. Ina ia manino pari. Even though I declare ele speaker, ele voido no foa ia o sui fai pule ia ole HRPP. I am a whai no lato lui ina i le whamsidonga. Nā tonu atui. A whai loa ua declare ele whionga le whongwetalai wa o mai alo ia sfinangalo le whionga le whongwetalai. Ua wha lea o ngā ina uma sui. Ia e to toe to se furu walu wale to fitu mo tino au fa le nga ina fa nga palota ai ava pe ni te wo o tu la su su ia le fono ia pe ne te fu fa tu se la fole ale fa nga malolo ia nei ia pata se ila ma se fina ngalo le fionga le fong vitalai wa fa le nga ina no fo ia se furu male malu e ava no ala sui o le chapipi e ave le mata upu le fa masinonga e tu sai male mata upu fa fitu o le tūlafono whamai. Ma o le au ngā foi la le tūlanga nā tui. Ma tua foi. Fato a tupu a leo se mea whapea. I to tono si o tātou atunu. Tālu ona tuto atasi mai le tātou atunu. Tālu foi o na whao ngā mai le tātou tūlafono whamai. O le tā ua foi la o le mata upu le tui nā tūlu whamsinonga. O se mata upu mua tālu na tupu. O se mata upu fou. Ma o le tā ua foi mo le a ngai luma o le so tātou atunu. E au mai ei se fe au e le te tau ona toi tupu le tūlanga sa tupu nei masina e tana umale whai ngā pālota le atunu mai tā ua te peila le mele we sau noi tui ia e awa noa lātou e whao ngāre mta upu whawhitu e a ngai ei lātou le whamasinonga ia ona talifo i leo le whionga le whongwetalai e pui la na ia whai unga sa whai pā whapeo tūlanga le iai ilu mal whamasinonga ia mfai lolo tūlanga masani i loilonga ia na mai foi lolo whai unga whamsinonga mawalunga. Now, I know our own menal whamsinonga. Ele luangia so whai ele mele. It's another process. Ele se me whingo fie. A wai ele whapeo whatasi whai whatasi. E o ave as an individual. E aluar tangata e whina ola iam taupu, yep. Nau leitui. Ole tūlanga na e ono o iai. E mantua vai la tui. Na iai foi nisi o le mamalo le atunu na o latou silingia pe mawhaila o na wha au pea tau o manga ale fono au pe a wha pea o le a declare void uma ia no foa ia le chapipi pe mawhai o na wha au pea tau o manga masani ai ale parliament ai manatua tui o le manino le mata upu 5 ono le tula fono wha mai i tau o manga ale parliament o lo fa pe mai le mata upu 5 ono le tulafono fa mai e le tau fia tau manga ale palemene pe a fa pe o lo o iai ni no foa avanoa o su Yusufono o lo na winga la tu salava la pe avanoa umalisi tu ele iai ni su le chapipi
Le manino le mtaupulima ono le tulafono whamai. E mawhai lava ona wha wauta o mangal palmene. A le voi la wha pea mai le mtaupulima fitu ili quorum. Yeah, let's go back Sui to the usufono. quorum. Yeah. Sui usufono. E mawhai e ona usuia sifono. Le tau tala le mtaupulima fitu. Ia le titi fo male afa o sui usufono le palmene. Ia o la wha ingo no foa tu ia lima sifun maritasi. Ole au fa inga ole vaenga fa fai le fa tu ele tu sa mo utas e luas fuluono lona winga o pasi le afa Pasi. o lona winga e ma fai lava ona fa wa peta o mango le pani meni tu sa lava po le ava noa ia no foa ia o sui ole HRPP Wa manino na tulanga na lua me ia manino ai. Ele enfrenta fia kusape le sa fa ile si tu ale support for ele si lainga le. As long as to le quorum, which is what pasi le quorum le masuma tasi le like taal meta pulena foi ni la status ni le via fin. Ye no ofisili ai. Ono pili e tolu. Wala nga leo mautinoa. Sa yai le mal si anga le vanga fa final to yai le fainga malo taluai. Wa tele le majority. A ole mele ye nei na le luas furono ia suiole ole fa tu le tu samo o tasi fainga malo le ole visile no pausa nei pe ma fai le atu nu not the party pe ma fai le atu nu e yai se malo si anga oile atu nu la to te ma fai ona to ave ese pili e tolu mai le tatianga le olo ia a fai ma fai ole ale mea e fai tu ia ma fai no o tali e wa la tao mo mo i tulafono i tolu mo terminate ele o to ta u ni pili ono le o pasia le ala o ta o tulafono o e tolu la ia tulafono ia sa pasia lua felus fu le pevo i ona langa ai fina ngalo le atunu u le na vai taimi o le tulafono teu o le tulafono fa vai lua felus fulu o le tulafono famsinonga fanua mswafa lua felus fulu ma le tulafono famsinonga lua felus fulu na ala ye tulafono na tolu le wa tato ilo uma le wa pasia ele parlemene man tua la tui ese le tulanga le status o tulafono i lua tulafono famsinonga fanua mswafa ma le tulafono le famsinonga e taula tulafono na tulafono au tu po principal act ese maila ma le status o le tulafono te o le favai lua fe lua sfulu pe e lunga la le tama le na ai lalo lisi lua pe o le fatatianga le na le tulanga le ala wa au mailo fina ngalo tui pe ma fai e le paia ma le malu o le atunu o la utali o la pe ana utali atu e ma fai ma ele ma fai foi e ma fai le tulanga e fa o ngale fina ngalo o le paia ma le malu le atunu e tau wala mai le latu sui filfilia leo filfilia mai le fainga palota leo ave nei masui su fono le parlemene o le awala la na me fai ele atunu ai le ma fai ele atunu ona au mai sao se so la to fina ngalo e fa le au ngatu la fono e to le ma fai ona o la man lela umanino tula fa manga e mafai la ele atunu e ala mai ilo lato sui filfilia o lo ile parlemene po lo lato sui filfilia o le a pale mai le parlemene i fainga palota la tia la faini o saonga sa to no na tu ai le ma fai ona atu sa ale atu no ele ma fai na tu pu tulanga na ai taolo la tu i le tulanga le pe ma fai ona toi ave se tu la fono ia mana tua foi o lo manino le mata upu tasi o iva o le tu la fono fa vai a fa pe ai fai ni swinga i le tu la fono fa vai a tala no lo swinga tui o le fa popo ma le to ese o se me fa popo tu la fono fa vai po se me ave ese ma le tu la fono fa vai o le manino le mata upu tasi o iva e mo o mia le finangalo malilie ia le titi fo le luo vai tolu o sui su fono o le parlemeni fato a ma fai ai la ia o na fai to ese ma fai le fa popo ile tu la fono fa vai
Nei manino la o lona winga e te tau na usia le malienga o le lua vai tolu o su Yusufono. A ta ola i le tūlanga le i nei tui. O lea na o le lua se fulu ono su Yusufono a le vaenga le whātua i le atua sa mo o tasi. O le upu moni e le o maua le lua vai tolu. O le lua vai tolu e te tau o na tolus fulfa. Tolus fulfa su Yusufono. Whatua maua le lua vai tolu. E mawhai ai o na whaisuinga. Pe toi ave e sea ai te unga. O le tūla fono whawai le sa whai le lua whelua sifuru. O le tūlanga manino ala i le teimi nei tui. E le mawhai le toa lus furu ono o le whasla i nei. O na latu ave e sea te unga ia na whai le tūla fono whawai le lua whelua sifuru. Se ilonga ua maua le lua vai tolu. Le eta ue ona tolu sifuru whasu i sifono le pāne meni. A o isi la tūla fono i e lua tui. Le ia le tūla fono whamasinonga whanua masuafa, ma le tūla fono whamasinonga lua whelua sifuru. E mawhai la ona ave e sea, ele fast, i e teimile nei. E tau le mo mia se lua vai tolu. Mo le lua sifuru ono lai e? Mo le lua sifuru ono le nei. E le mo mia se lua vai tolu. E whai ele to ese ma le whaupopo, i tūla fono au tū, for principal acts. E mawhai na whai to ese ma le whaupopo, i lunga i le marienga, o le vaenga whai o lo tūla i mai le foi, tūla i mai le malo, i le teimi nei. Lona winga la se tala, i le teimi nei, e mawhai e le fast. Ona ave e sea, le tūla fono, whanua maswafa le sa pasia, le lua whelua sifuru. Ma le tūla fono, o whaamasinonga, lua whelua sifuru. Le fai sa pasia. A le tūlanga la, le te unga le na whai le tūla fono whawai. Se longa e maua le lua vai tonu. E ta ua i lava latu. Tūlanga ia la, wai, pewe ona sila fiatui. Ia, e to telea si o tātou wa tunu sa sai fo i te unga i o tūla. Ma o leo tātou vai. Leo wa tino mai tūlanga o nei te unga. E leo se tūlanga whai ngofie. Ai mise i lava tui. Wa ave e se ai tūlanga o ai a te tau whanai. I tangata. E ave ia la tō mta upu tamsinonga mawalunga. Mantua foi tui le teimi sa a watu wailili poti ar komiti lea sa whaatala noa ina tu la fono i e tolu tua le malo lea tunu. Teimi lea sa a watu wailila tu li poti. Na uma loa o na teipo le li poti e tawala mai lea fionga le te fono ar komiti. Lea sa tu la ia tu le fionga a fia me, na fionga sa whaapito. I lalo le tu la fono tu mau. E mawhai o na tala noa le li poti. E peta iani, na te ena e le fonga whetalai. E leita lia ina e le fonga whetalai. Le whaatala noa ino le lipoti lea sa le lipoti lea umana tā pena le komiti lea sa whaatala noa ina tū la fono i e tolu. Mai o le tūlanga tui lea sa maua mai i whenafo inga. Le fo isa watu mafa lava e la fionga fia me, ma le sunga la uli al mali toa, ma le toa whai a olo, ma le fionga ia lea tinu. Ona e mana tua foi. E pau ale malo si anga o komiti a whaapare mene i ave ilo i loa tūla fono. Na o la tō malo si anga i ave ese, malo si anga tō ese. E ave ese mai ei se tūlanga se vaenga o le tūla fono. E le tau ana pāsia, a ele eise la tō malo si anga. E la tō tō e whaapopoa. A o le mea la na, le sa tūla i mai tui. Wa iai vaenga, e le ia watua le taimi na whai iai le whaitaunga mua, ma le whaitaunga lona lua o pili ia i lumo le pāne meni. E iai vaenga, wa fōi mai le li poti al komiti, wa iai vaenga wa nātou whaapopoa. Ma o le mea la le na, o le tasina mea lena sa iai lava ia sui whai pure fo ia sa utaua. I le taimi na umai e le lipoti le apeitai. Ia, na mori mawina umai la tunu. E le mawhai e la tau, na o le toa wha. O na wha whetau i le toa tele. O le vaenga wha uwhai e li tā pipi. Mai ui lava ia wha whita uli sa tula i maitui. Ui se o se me le tau na tupu. E ui lava. Ia, o le sa pasia. Ma o le tūlanga fo i la le na. E tau na sila i ero tātou atunu i le taimi nei. A whai e tātou te mana nao
e toi ave ese uma swinga ia sa fai tulafono whaamai le ngato swinga ia sa fai i le tulafono whaamai le nua whelua sifulu a o isi swinga ia ua le sa tātala noa i foi tui i le tūlanga i le ao le malo ma lisi swinga paua le o le whainga e whai ai ia maua Palota. o le whainga palota le langa ia tuai ia maua le lua vai tolu a le vaenga whau whai le fast e ma whai e o na lato whai le tūlanga na I think that's possible, Pari. Walanga o mea lean tala i vaenga le fast. La tau te toe ave sea. Malanga o pili ai e to. Leo ave nim tulafono. Sa matua sa mala le fast. A pale mai e ave sea. Now, me tonu ala le no fsida tua yawe. Leo e wha ma nama. Yes. E ma fai le isi lua o na fai pere lufu rono lea. A ora kamala le lunga i. Lenga lo kere wha vai. E mawhai pe a whaatino le pālota le atunu. I whai ngā pālota lai tio so nei. Ro manino na a. sa o le sa o nanga tui o tūlanga tonu ale na Ya, malo. Whawhai o le o manino le matalu wailen. E le tūlanga na. E si me te mana te wha manino le titi bali a o le wha maere ta whatanonga leas. le ai a whai o le na o le pau i o tūlanga sa e finanga lo ai lau tō whapa lau li e tati tala noa e nei po. Ia o te langona ua matang ua leo ma ua tutui. Ia o po uma lea la whai ei le tātou pokalame. Ia o fia i malasto nai. Le ai ke roe pali. Tu so po i o le vai aso. Nga ongi ngai me fwe kaua inga wha maka osi ma koe wha malama le mena tata no le stona ai. A o mea fou. E kua si whakua a ka kalongoa ia o i le stona. And also, e ta tala pele avano ile tunu ini fasidi e fia fasidi ile sunga io no fa ma popolea ona nga ile ta por kalame ile sto na e fa tele mo ta fa so ne fia mana o mana tua manino foi le matel vaile le mai mo mai ta tu tunu ta felo ile sto na fa tele tui fa palauli ia manuia foi fa nga malolonga le tatu tunu le nei po manuia le fia ole a fai le malolonga li ti dai to te riu mai ole a fai ul por kalame don't go we'll be right back wrapping it up. Ua manino le matalawai mai mo mai le tatu o tenu fa manga le tapule no mana o ai e sa ilu tatu no sungal pali so to fa manga tasial tapule ni manino on tatu se lo le tau tele tapena mo le stona na o mala ai le tau ngala pokala me vine tolu suto sangala matu ostina o maliu e sini Australia a o le to luo se tinasia o le foi maua le tala o lo tinga ina fo il falma a 30-year-old mother of 3 has died at home in Sydney West after being diagnosed with COVID-19. Yaneta Isaako on Monday became the youngest woman in New South Wales to die with the virus. It is sad. It is sad. Ele fa pela o fa tu tala le fa pe o ki ko fa fefe. Mele na tomua la forsanga na le lala vai le odi. Fai mo oe and the people that you love that are immediately around you.
Yo fa mai sele nga ngole tua ile ainga. Fa malosi foi. Talo mana tua neia. Si ono to lua o lo ta fia foi le mai. E se tulanga tinga ina foi. E uina e le o manino i le teimi le nei. Le mafu anga tonu lava. Ana mali wai de tinale. Paro se fe au lea. Mo tātou o lo o i nisi le nei. O te le manao, e te le manao foi. E te o i se tulanga whapea. God forbid. Ai au ngā mea whapene e te tupu. E whamanatu wai ia i tātou. A tātou ma tā whaioi ma tātou ngā ruenga ma mea te tau na ave iai. La tātou whamomua. E sea, ia, e mau lau lava saunga le mu. Ina ia e pele mawhtanga. Ma e pele ia te oe malau ainga. Ia, whamaisele anganga le tua i pai ainga na lua. Ono le whalavelave. Ma le maliu whafosai e o le neti nā talavou. Ia mana tua ne fo isio na to lua. O loo iai lava le tūlanga lava le tasi. You know, and I feel for the kids. I mean, if I go fear and the fail talalea. But I've never experienced this. And God forbid, I will probably be the worst person to ever experience what these guys have gone through right now. Ai tātou whaetete. Mai tātou mātala. O le wha mai ngai, e le koe avese. E le koe avese. A menge mamenge. E le koe avese. Wala nana. E whese o tai le tala lea. Malap tala lea o whate wha umai por kala me lasere nei. E ili tangata o tauna nofo malafo mai a te au. Lata o se tasi o whaiwhi au. Sa whaila na launga online, malona wharatua. Ai wo te ilo whalonga atu le whatinonga launga. O lai pati ei tangata. There was a crew filming this pastor and his wife preaching a sermon. A o le tāla i atu e malo. Stay at home. Ai leo le whale lean whai o le hola de kalesia. Na no toi wha manatu. Stay at home. Few and mawhai na whai mai lau live I lau maota polo lawa. But for you to take a filming crew to a place to film your preaching of the sermon, you can still do it at home. O le tua lalo. Let's all work together to make sure ele vavio na sao le nei mea mafia le tatu atu. O manatu te lunga tel tatu por kalame nei fiafi. Ai talo sia. Ia tauru vavio na tatu ngā lue fatasi ina ia vavio na pui umoro tatu atu mai le ono afia. Ile delta e pe ona tanto vesi. Nei, ia, o le proklame na le iti lai e nei fiafi. Tato to e tapena mo le asa tau ile anga le leio le. Manuia whainga malolonga le atunu ule nei po sa wo fitia le nei vaenga le rangi. Wo soa le la na vaenga le rangi lo e matamata mai ai. Manuia o whaiva I fe au manga renga. O le ala vasi mala usi ai. I le tau. Tui le nei, e alofo pe mo oe. Please look after yourself. And be kind. And love one another. Manuia le nei po. Ono Yesu. Amen. Pasoi foi.